Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 8, versikulo 17. Ay ayatek dagiti agayat kanyak, masarakan nak ti mangsapol kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige, tanglan nyo na yung tao. Tabugbugang! Masi kayo ka ni Anjo! Saan nyo adangran? Sana si katimatong paleva. No di kat ti amam anang tangdan kata kami. Anya! Pamadayo ka, tamangan na mairaman ka pa. Saan? Anjo! Umadayuhan? Eba, amangan mamahiraman ka. Sakadwa! Ipanaw yo dito'y ni Eva. Saan? Pangasiyo! Kasya nyo ni Anjo! May ka na, Eba! Di na kigoyon! Arukatan nyo ni Anjo! Pangasiyo! Subag ka ngayon, anak. Imbagakan ka aliklikam dayjay alalaki, ngam di impangag. Awanan kayo iti asi, Papa. Pinabugbog yun ni Anjo! Saan ko akayat ti mamirmira ut maikamang iti pamilya tayo. Isuadyak kayat dayjay nga anjo. Day tala kinabak nang tinapatagkan ko, Papa! Iti kanito nga agsukir ka pa kanya. Ipapatay ko laangan dayjay nga anjo. Anyo? Iso atap nagsaya at ni anjo. Agin na dayo kayon. Awanan yaman na kanyak ti kastoy nga inaramid da. Ngam tinasakit. Impang tada ti biyag ko. Patayin dak kano. Nujak adaywan ni Eva. Bak nang ngamin ti pamilya ang nagtaudan ni Eva, Anjo. Kat di nakakayat ti parents ti gayam ko. Iso ati maibagak. Adaywa mo ni Eva. Tamang numasdakdakas pa ti pagbanagam. Melba. Sa anak ako muntra iti ayan-ayat yu kan ni Eva, Anjo. Ang pang-asim, taliklik am laangan. Nauyong ti ama ni Eva. Kan maaramid na ti kayat nang aramidan. Gapotado ti kwartana. Kita man day ta na may andakan ka. Nagadu-adugol mo. Gapo iti panang bugbugdakan ka. Melba. Ala, agyan ka pa'y laang diti balay. Taamangan no anya ti aramidan ti amam. Gapo iti kastaan na pasamak mo. Tauray asino mat anaganak. Talaga ang makapanunot da iti madi. No kastamot ti inaramid da iti anak da. Melba. Saan ka pa'y laang agaw-awid iti balayo? Agawid kan tulangan intun awan tun dagiti dugol kan sugat mo. Basta ipakaamong nga da ka ditoy. Tapno saan da nga agdanag. Agyaman na ta pinagam ti awis kong agkita ta dito'y simbaan, Melba. Kat, kumusta kan? Bambantayan nak ni Papa. Andalat na pasurot na amang sipsipot kanyak. Kasta ka di? Amom ka di agrabe ti panang bugbugda ka ni Anjo. Ay, jak pa yun na ilasin. Idi nagtuktok ije balay. Anya, kaasimat ni Anjo. Ay, ayatan na ka ni Anjo. Ang pangaasim, Eva. Liklikam kuman. Ngamin, kaasimat. Iso ti aglak am iti amin. Impang tada pa yung tibiyag na. Melba. Pangaasim. Maasi ka itigayam ko. Nasing po tataon ni Anjo. Kat saan arumbang akas dyan ti mapasaran na.
Likli ka mun, Eva. Sige, maawatag ti amin, Melba. Idanon mo kan kwa na, nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Isulat ta ti ayayatag. O sige, idanon ko kan kwa na dayta, Eva. Agtong paalak ka ni Papa. Alipatag ni Anjo. Iti kasta, sardangandan. Tadyak kayat adakdakas pa iti mapasamak kan kwa na. Adoy ti kanam, iha. Mangan kan. Inserot kun ti kanam diti silid mo. Tadi ka matan rumor diti silid mo. Diyak kayat ti mangan, Mama. Anya ti mapaspasamakan ka. Diyak kayat ti angot day tamakan, Mama. Irwar mo day tamakan. Saan amabalin ti imbagam kanyak, Herminia? Jak itulok ngagpas nga iti anak ta abalasang. Anya? Ti awanan baing nga anak mo. Saan amabalin? Diego, masikog ti anak ta. Kat pangaasim ta saan ka ko mga agaramid iti dakas. Siyak ti masurot. Jak kayat ti maibabain. Iso ati kayat ko ti masurot. Iha, pasensyakan. Tanaibagak ka ni papam ti kasasaad mo. Anya, Diyak kanunungan ti kayat na mapasamak. Dakas ti pampanunutan na iti sikog mo. Mama. Uwan, iha. Iso, sige, anak. Tulungan ka nga aglibas. Siya kun ti makaam mo. Aglibas ka. Tapno maprotektaram ti sikog mo. Wan, Mama. Kitagyaman na punay. Mama. Inarakot nak, iha. Ipatpatig ka unay, Mama. Ipatpatag ka mo't, iha. O alam, agsagana ka. Tatulungan ka nga aglibas. Maditirik na ni Eva. Isamapan ko ipa-check up. Sige, ma'am. Ngam sumuro ta kada kayo. Awan ka diti pa nagtalak mo kanyak. Kuha, ma'am. Trabaho ti manggwardya kini Ma'am Eva. Rumwar kami itamat laeng. Kat saan kan asumurot pay. Siya kun ti makamo nga agrason ka ni Diego. Sige nga rod, ma'am. Madamdama. Adan tunday jay. Kuna na nga minamangayab iti doktor amang taming kini Eva. Ano kasta nga rod? Igamin, gwardya. Day, asino ka balasang ko? Saan nakadakas at taon, Ana? Pangasiyo tatulungan dak. Mawawak. Saan nakadakas at taon, Ana? Painom andak ko, ma. Ala, umay ka balasang ko. Umunag ka dito balay ko. Anya daytoy nga inaramid mo, Herminia. Aging ka ita. Saan mi pa'y anasarakan ti anak mo? May san atawan tinapalabas. Amo ka na saya at ti kasasaad ti anak ko. Nga uray jak ammo no sa dino ti ayan na. Imposible di mo ammo. Sipod tinulunga ka naglibas. Jak ammo no sa dino tinagturungan na. Nga may salaang ti patyak. Nasaya at ti kasasaad da nga agina. Aniya. May san atawan ti napalabas. Kat amok anasaya at mo ti kasasaad ti anak na. Melba, imayak ta ang mga no amom itati ayan ni Eva. Ang mga no adan may padamag mo kanyak, may papankan kwa na. Uy, pasensya kan, Tita Herminia. Awan ti amok may papankan ni Eva. Nabayag nga rudan ajak makontak ti cellphone na. Nagsukat siguro iti number. Kan saan kamin anak kitkita apulos. Anya? Kat nimat Anjo,
naka-abroad matan. Kat ita, mangipatpatakder matan iti dakkel abalay da. Kat, Jack ammo, nun ni Eva pa'y laang ti ayayatan na. Melba, Kat sapay la kuma, taagtumpong matlaang ti dalandakan ni Eva. Naimbag tanay sarong kayo diti simbaan, Don Diego, Doña Herminia. uwan, Padre Alfonso. Tabarang na isarong dito simbaan ti anak mi. Ni Eva ti anak mi, Padre. Amangan no amom. At dati agnagan iti Eva nga umay dito simbaan. At dati kadwa na nga ubing. Siguro ket 5 a bulan ti ubing. Kanada kadwa na abaket. Amangan no ti anak mi dayjay, Padre. Anak yo, Uwan, Padre. Manakimisa ti anak mi sipod pa'y ubing. Kat nabayagan asaan mi anak kita. Barang laang no diti simbaan ti pakakitaan mi kankwana. ti may bagak may papaniti dayta. Awan ti pagdanagan yo iti anak yo. Gapu ta nasarakan na ti Diyos. At dati Diyos ang mga ayat kankwana. Kinapudno na, sana limad kanyak ti may papan kini Eva. Gapu ta sanda ngayon limad ti amin. Kataklo na kada kayo. Kanayon ni Eva nga umay dito simbaan. Katkas itinakunakon, awan ti pagdanagan nyo kankwana. Gaputad dati Diyos ang mga ayat kankwana. Padre, Kunana iti sursuro iti Biblia. Ay ayatek dagiti agayat kanyak. Masarakan nak timangsapul kanyak. Ket ni Eva, nasarakan na ti Diyos. Iso asapay lakuma, takasta kayumet. Padre, Numasarakan tayo ti Diyos iti biyag tayo, at dako mangarod ti pamakawan kada tayo. Ammo tayo kuma a panunuten tirik na ti pada tayo a tao. Padre, Katala, agsubli kayo inton Sabado ti malem. Ta sigurado nga umay da Eva ditoy, tapno agkararag. Kanayon da ngamin na sumarongkar dito simbaan, nang runa iti malem ti Sabado. Eva, balasang ko. Kasanon no agkita kayo iti amam. Saan nakangata a pagaramidan iti dakes? Saan akon nga agpakita pa'y kadakwada, nanadig na. Nangro na pa'y taaddan anak ko. Amang ano ad-ad akapungtot na, kan kabilan nak ni Papa. Sa bagay, maawatan na ka ni mamam. Nila papam ti barikot. Ngam idaw dawat ko iti Diyos. Asapay la kumata isot imang lawlawag iti panunot ni Papa. Kat mapakawan nak. Wen, balasang ko. Sapay la kumata kasta. Nanadig na. Agyaman ak unay kan ka. Tasipod pa'y. Sikan tinang tultulong kanyak. Agyaman ak iti Diyos. Tada ka anasaya ti panagpuspuso na. Anang tultulong kanyak, nana. Kasta ti agkakabsat iti apo, Eva. Agtitinulong. Kan maysa, agmay-maysa akon dito'y balay ko. Kat sipod adda ka, kan sipod nagpasngay ka. Ay na, nagbalinan anaragsak to'y pagtaengak. Ngamen, adda kayo nga agina amang parparagsak kanyak. Nanadig na. Kat no bilang, taagsubli kanto ka na papam. Di nakto ko maliplipatan Umay dakto ko masarungkaran. Uwan na, nanadig na. nalpasa ko na nagkararag, Jeko. Inkararag ko asapay la kuma. Tabakita tati anak ta diti simbahan.
Uwan Hermenia. Sapay lang kong matakas ta. Kinapod mo na. Idi pa'y laeng ang nakamirisak. Ket, idi pa'y laeng ang nagpakpakawanak iti Diyos. Ket indaw-dawat ko asapay la kuma. Tamasarakan ta ti anak ta. Ngam, adan anak ti anak ta. Uray ti apo ko ta, Herminia. Kaya't kumata makita. Hindi pa ilang agpakpakawanak iti Diyos. Gapo iti dakas apanggap ko iti sikog ti anak ta. Nagbali na ko man na kriminal. No nagbaligiak. Diego, Ang magyamanak. Bababaan matlakan ka. Babaan iti mangmangag ko apan nagkarkararag mo. Kat nalawlawagan ti panunot ko. Kat husto ni Padre. Nas ka nasarakak ti Diyos iti biyag ko. Diego, Kat sapay la ko ma. Pamasarakak iti pusok ni Apo Diyos. Iti kasta. Kat an pa'y amailintag ko dagiti bidot ko. Papa. Mama. Ah, iti malikudan ta, Diego. Wan, Papa. Isod ay titi anak ko. Babae. kasta ka di iya. Kat ay nakaruprupam launay anak ko. Ay na, Eva anak ko. Agyaman akta na sarakan dakan. Kat agyaman akta na salun at ti apumi. Pakawanan nak anak ko. Pakawanan nak iti nagbasolakan ka. Papa. Kat di kagdanag iha. Iti mabiit. Agbakasyon ni Anjo. Adda komunikasyon mi adwa. Babaan na iti gayem mo ani Melba. Papa. Sipod naglibasag. Linipat ko ni Anjo. Gaputadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ko, ana. Pakawanan nak iha. Ang di kagdanag. Agbakasyon ni Anjo manipod balasiw tao. Ket ikarik apagkalaysaan kayo. Pudno day ta, iha. Papa. Wan iya. Bala, intayon. Agawid tayon iji balay. Kaya't da kayo amakaden na iti anak mo, iha. Sige, Papa. Katagyaman ang iti apo. Tadimtang da ito'y agandaway. Ay, mati apukok. Nakaturog. Iha, siyak man mo ti manguba? Sige, Papa. Ay na. Ay na, apok. Di kagdanag. Gapo ta ipatag ka, apok. Sapulan tayo ti Diyos kat masarakan tayo. Agpaidalan tayo kadag iti paglintagan ti Diyos kat ad-adda akapya ken ragsak ti ipay na. Papagayam ditan ti naggipusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.